Yang dua Tuan Nabi Abu Bakar, yang Sidrat tersebut Sayyidina Umar, yang dua Tuan Nabi Abu Bakar, yang Sidrat tersebut Sayyidina Umar. Nabi Muhammad anak Abdullah lahir di Makkah, Aminah ibu duda di banyak Tuan Yumina, Nangrok Madinah di sinan kubur duda di banyak Tuan Yumina, Nangrok Madinah di sinan kubur. Berumah Nabi tinggal si kuring mana wafat, yang demetan zauja Nabi dengan long sebut. Yang pun Aisyah anak Tuan Abu Bakar, dua Hafsah anak Tuan Sayyidina Umar. Yang pun Aisyah anak Tuan Abu Bakar, dua Hafsah anak Tuan Sayyidina Umar. Yang pun Aisyah anak Tuan Abu Bakar, dua Hafsah anak Tuan Sayyidina Umar. Nabi Muhammad anak Abdullah lahir di Makkah, Aminah ibu duda di banyak Tuan Yumina, Nangrok Madinah di sinan kubur duda di banyak Tuan Yumina, Nangrok Madinah di sinan kubur. Gula saudah pun sapiah kerasinan, rimang laman namai munah kekemunan, Pujo hindon lapas dan nampak kebileng kurma Nabi juaria.